кийимдер менен. Олордун эми аштанасынан ба? Gel. Yavaşça bolo dedim daha ya. Buyursa bizdin жаңы клип. Buradan açtım söyle katıldım. Buyursa ökül balam men. Жаңы klip tartып атабыз мен buyursa. Ökülüzdün алгачкы дуэтибиз buyursa sizlerin жүрөгүңүздөргө жаңа турган жакшы ыр болду деп ойлойбуз. Өзгөчө азыркы тапта интернетте күтүп аткан жалпы биздин көрөрмандар, угармандар жакында биздин жаңы эмгек менен таанышасыздар. Nurlan 80'de gittin sen 120'e getirirsin. Sen düz götürüyor olmuşsun. Vallahi. Öyle var mı? Düz olmaz işte lan. Bundan var başına olan şey. İşte böyle bir alan. İşte olma çizim değil. İşte öyle götürüyorlar. Canlı koyuyorlar. Şimdi ben alışsın bile. Olacak, bir de tızar. Çaçırlar. Coba. Süreler. Terus sekarang sama boy. Getir. Seni seviyorum, senden başka canlı söylüyorum dengan. Yesin. Hazır. Bir saatte kadar geçmesi var mı? Geçmesi de Bunday, keyifli makinesi var olsun. Біздің студияның жаңа павильоны Açılışı, şurasını kesip getirin. Açıldı. бірінші клип тартып кетті бұл жерде. Өтелікте уже клиптер тартып баштады. Мен de укмуш Голливудка чыккан кино бар, Клоуни. Бүгін адам жашасына бақытты болып өткен да бүгін деген клипке игілік қаламақшымын. Мен ойлап отырмын, бұл жақта модель балдар модель жасап бардырып жүреді. Андықтан клип пушка болады депші. Потому что Чикаго бар екен. İşte айтады импровизация. Салам алейкум. Чика, мен байлап қойшы. Ассаламу алейкум, урматтуу тадырман. Высокий план был тут. Söğüt Monaco'yu kullanmak için kolları.
Өкіл бала Buzub ketdi. атасын тартпақ тұрды. Өкіл атасын. Короче, kızlar, ballar, aralап отырып bu яққа. Массовка, kızlar, ballar. Doğru, sepsike tağınağında şöyle. Кеш олай, Саттан тагынбайт болду. Жабылаңга шорпо кайнатқан. Сатта таңбайта? Ооба. Саке. Шорпо кайнатқан болот. Қанша өкеді жан сұрат, саттағына Мен да полно иштегенмин. Шыны полно. саттағын ішінде оқыпсың. Эсиме дерс келген. Саат тагынбайт. Ертеме жұмысқа келіп, мен кетемін. Жолдан светіп қалған жол қамыз. Не тамак жейсиз? Тамақ жейін. Нервденмеңиз. Ал бүгүнкү клипте моделдин ролун аткарасыз, Не, давайте это, айтыңыз ачыгында. Бул открытый ролдун бири. Каяктан болосуз? Микрофонго чакырсыз. Если не секрет, канчанчы жылдысыз? Канчанчы жылдысыз? 2002, да? Тахминат. Эгерде сизге Криштиану Роналду турмушка чык десе кетпейсиз? Эгерде Нурлан турмушка чык десе кетпейсиз? Жок. Жок, аял бар го. Ronaldo да бар. Мына личер lazım hep böyle. Жок, мен өзүм эле акча алышат. Мен барам. Ай, слышишь? Я. Стоп. Еще раз. Да не, yok pasang bol. Азар жок, жарты кес. Он там. Сен не olursun? Ал эне бул бакчаны менен кичи кыз болбойбу. Шушу кызга мына ата мен тиги алам. Бор, старт. Эй, Qaytan. сен айттыңыз менин Ben. жок. Tapsi var ketdi. Qancha kadar tushib da. Gel. Ket kanagidaylar. Gel beni qo'yim. Арак кандай? Меники. Видеода. Seni bunda zoom var ya böyle. Жок, iyi. Anan sen ne tapıyorsun lan? Zıp alır etkin de. En güzel maç açacaksın. Ölmemiş bu arada. Tiki tak tak. Kaçırı gibi değil adam. Қолчасы дегеннен бұл кетті. Кеткеннен бұл кет attısın. Na çire. Daha bu etin cevap alalım.
Ладно, нормально. Все? батарея қойып асқар шақырған бойда мындай мындай жақтырып сен ешкім бала ғой өрге анан ішіндегі нарды ошо шакекти көріп анан бой болуп кетет давай Там кепка и столкнулась.